hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingiselo mukela lona FM na ku hlekanisa ku longa ngisela xitichi lexi ri kona namuntlha i ra vuntlhanu siku hi leriya ra vunharhu ra n'hweti liya ya Nhlangula lembe ra mambirhi ntlhanu mina ni khalanga Pat Mathebula ni n'wana risumati wa jimo wa xitlangu ma xingiritano wa jajana makuna lava ndandadzi hi ku tisela nongonoko lowu twi kusuka haleni wa studio 1 hi le Masingita Mall again na khetsani hi loyi nika na khlani khensi n'wanyanga wa mitisela nongonoko wa swa risima ke hi fambisa leswi ni lowu mingiselo wa mina hi lava ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula lowu hi ngeri ha ku rhamba kwalaho nga koho ku va u hi tisela mahungu wahi lawa u nga va ku u ri na wona eka nhlekani lowu kambe mi kha mi nga rivali leswaku swi nga ri khale hi ta va kha hi ringeta ku lava ku twa ku matitwelo ya n'we eka timhaka leti ti nga va koho vhiki leri mi nga va ma ri wahi ngopfungopfu loko hi languteka timhaka ta leswaku mi kotangi ku va xiphemu xa nongonoko lowu loko hi kha hi bula eka swiphemuphemu swo hambanahambana leswi hi nga bula hi swona nhlekani wa namuntlha premier loko va sungula vhiki va kombisa timhaka ta leswaku a swi ta va swi ri kahle ku hi hunguta timhaka ta ti-crusade hi hunguta timhaka ta tiphati micato na hinkwaswo swoleswo xikongomelokulu ku ringeta ku lata vona leswaku hi seketela vadyondzi lava va yaku ka tsaleni ka swikambelo swa ka grade 12 ku va va kota ku va va na nkarhi wa kahle wa ku tilulamisela swikambelo swoleswo ni tshemba ku na yaleyo mhaka hi nga bula yoho ku ya emahlweni hi twa kun'we miri yini mhaka yaleyo ku ya emahlweni kasi ke tin'wana timhaka leti nga hetelela ti tlhela ti va kona i timhaka ta ku va murhangeri wa economic freedom fighters tatana Julius Malema va vuye va voniwa nandzu eka ku va va tirhise xibalesa endhawu leyi kumbexani yi nga lulamelangiki ku va va nga endla tani hi ndlela yaleyo kasi yin'wana ya timhaka leti nga va mahungweni swinene eka vhiki leri ku hundza emisaveni ka muambasada wa Afrika-Dzonga khale holobye ka tindzawulo to fana na mitlangu vutshila na ndhavuko ndzawulo yo fana na maphorisa holobye Nathi Mthethwa lava va nga hundza emisaveni pfurwa na laha ku lunghiseriwaka ku va va vuya haleni swi nge le ku tirhiweni ku ya emahlweni i mana nga rivalaka ku timhaka ta nghozi liya yo chavisa swinene ya mahlomulambilu leyi nga teka vamhani na boti va lava va huma kerekeni exibazanini eka gondo ra R81 leswi nga hetelela swi endla swi pfuxa swivulavula swo tala swinene swivulavula swa koho swin'wana swa koho swi katsa timhaka ta ku va ku hlweriwa ku va vaaki lava va kuma mapapila ya ku komba ya ku tiyisisa mafu ya varhandziwa va vona sweswo swi nga hetelela swi veka nxungeto ka timhaka ta malulamiselele ya ku va va heleketa tindlwini ta vona ti hetelela hi ndlela yaleyo leswi van'wana va nge ri mfumo wa xifundza wu va tsandzekisile vanhu lavawani hikokwalaho ka ku va wu va vekele siku leri nga ta ka swi nga olovi ku va va lulamisa ntirho lowuwani hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka tona loko hi kha hi ya mahlweni ku na hosi Mandela vele ka xikepe lexiya xi nge le xa lava va nge le ku ringeteni ku lava ku taza timhaka ta ku tisa ku rhula eka ndhawu liya ya Israel loko katsaniwa na timhaka ta le Gaza hi ndlela yaleyo se sweswo hinkwaswo swi hetelele swi endla leswaku ku va na swiviko swa leswaku va tlhakisiwile na swoho ku le ku vulavuriweni ta ku a va fanele va chuchiwa kumbe ku khongerisiwa ku va va kumeka va hlayisekile lomu va nga kona endzhaku ka loko maxaka ya vona ya hetelela ya tivise leswaku a va le ku kumekeni hi ndlela yoyoleyo se tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku twa kun'we miangulo mi ku yini ka toho loko hi kha hi bula eka nhlekani lowu ka nongonoko Afrika wa vulavula kasi yin'wana mhaka tanihi sweswi ni nga vula hi ta bula na vavosi bya ka mumani lava hi ta va kha hi bula na vona hi ntirho wa kunguhatiwa lowu va ko lembe na lembe lowu nga ta va ri kona na le ka lembe leri ku nga mundzuku kwele Antsinda se va ta hi byela ku kahle i va mani lava nga ta va ri koho va pfumela ku va koho i ntirho lowu nga ta teka xivumbeko xa muxaka muni naswona xikongomelo xa koho ku va ku ri ka ku fikelela yini hi ndlela yaleyo sweswo hinkwaswo mingisero Munghana Lonene FM hi leswi nga ku lulamisela swona ka nongonoko Afrika wa vulavula na leswi kumbexani we i nga lavaka ku va u ta na swona u vulavula hi swona hi nga tsakela twa tlhelo ra wena timhaka teti u nga va ku u ri na tona hi ndlela yaleyo nomboro yeliya ya ndhuma ya ntolovelo 0860002543 na ingatana kambe 0860002543 i nomboro leyi ya ndhuma kasi ke u nga kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo hi twa nkandziyiso wa wehe lowu hi kombelaka na leswaku wu kandziyisa u tlakusanyana rito u tlhamutlhamu atla u nghena mhakeni hi ku kandziyiso lowu hundi minute hi ndlela yoyoleyo kasi timhaka ta ku tengiwa ka nandzu
wa muhehliwa eka rifu ra xichavo tsan'wisi naswo swa haya mahlweni leswi nga mahungwini swinene na swoleswo ku na vanhu lava va kombiseketelo van'wani va vona vanhu lava ni va vonaka na loko hi kha hi vona ka mahungu ku va ku ri vaxisati ku tele ngopfu vaxisati va kha va seketela ku nawu a wu teki ndlela ya wo hi ndlela yaleyo a ni tivi ku swi nga va swi vula yini swi nga va swi kha swi hi nyika xifaniso xa njhani hi ndlela yaleyo se a hi mitsweni ni mingisero me hi teto timhaka 0860002543 mingisero wa hina wo sungula hi loyi i nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene f i nhlekani Bootpet xitlhangoma hi loyi Bootpet a ni rhandza ku vulavula hi leya South African judiciary system ni ya swi twisisa ni ta yi sungula hi ndlela leyi hi vona lava ni twaku ku va hi feyila la tikweni ra hina loko mi vona xiyimo xi tika hi ndlela leyi hi ku loko mo swi landzelerisa kahle ma yi tsundzuka case ya Judge Mbenenge loyi a nga vuya a hehliwa hikuva a harasa mutirhikuloni wa yena wa xisati yi helele ku a yi helelangi hela hi landza Judge Maumela ni Judge Maumela va vuye va va susa ka case leyi hi ku vona ku va incompetent ku humelele yini hi vona a ku humelela nchumu Judge lava wa Matilda lava va khome case ya Oscar Pistorius va vuye va va na wrong judgment ma tsundzuka ene loko case yi aphiliwa yi winiwa loyi a nge he judge va vuya va overturn sentence munhu loyi a swi vula ku vujaji bya yena byi heri swi vula yini na swi vula ku la tikweni ra hina ma swi vona ka hi protectekanga hikwalaho ka judiciary system ya hina yi nga so hi tikuma hi ri atirabulini namuntlha hi ri na timhaka to tala president a va kona la kaya sweswi mi vulaka hosi Mandela sweswi a swi tiveki ku humelela yini hi vona amatshan'wini ya ku va langutisa xiyimo lexi hi nga langutisana na xona xa emergency swi nga ku vulavuleni na n'wina leswi a va fanele va swi lunghisa ku lunghisiwa tiko ku yiwa amahlweni se loko mo yi langutisa kahle mi ta swi twisisa kahle ku hi ri maAfrika-Dzonga a hi kwatangi ho hlekelela ni fila a hi kwatangi enough hi ku loko a hi lo kwata enough surely pressure a yi fanele yi va kona judiciary ya hina ni byeli ka timhaka kambe loko hi va ka ntshikelelo ku ya hi laha mi ringanyetaka kona a hi ta va hi kha hi veka ntshikelelo ku la ku fikelela yini ya hi veka ntshikelelo ku va hi fikelela ku tiko ra hina ri hluvuka ti-case leti sweswi ti nga on ti ya amahlweni tiko ra hina ri kota ku va ri tonda ri va na direction a ri na direction sweswi leswi a swi lava ku president va va ri la a va vana va hina hosi Mandela le a Palestine phela leyi le ka firing line and i high risk a ni ri i van'wani va vanhu lava va nge va lwela timfanelo ta mapalestina lava va nge le ku dlayiweni bya tihuku a hi mapalestina per se good purpose i mama hi nghena hi leri kambe masi va nge va Israel va nge va le ku dlayeni ka vona kumbe va le ku hlaseli vona kambe vanhu lava nge le ku loveni i vana na vasati na yini lava vongo va mapalestina i ntiyiso kambe Bootpet ku humelela yini anyitini na anyitini ku vaviseka ti-casualties hi leswi humelelaka laha ku nga na nyimpi kona ti-casualties i vanhu lava safaraka aka situation leyi nga kana la South Africa hi hina lava hi safaraka hi teke yona leyi wa Israel hi yisa le International Criminal Court ka ha ri yona South African judiciary ya hina hi langutise yini kwala tikweni kambe i mhaka leyi hi tiba xifuva hi yona a hi swona i mhaka hi tiba hi xifuva na tani hi tiko ku heyi hi endle mhaka ya kahle hi vona ku nawu wu fanele wu landzeleriwa hi yo mhaka hi ku Israel a yi khoto ya tengela timhaka ta yona ta ku dlayetela ka vanhu a hi tibangi xifuva hi swona hi tibangi xifuva hi leri nge yini hi ri hina hi yimise ku yini hina a hi ri stable ka Bootpet a swi ri nga yimelela lavaya mara hina hi hlangahlanganiso phela ku leri mi vula yini ku hlangahlangana mara ma swi vona ku tiko leri a ku fambi nchumu sweswi hi nga ku vulavuli mi swi twisisa mi vula ku a ku fambi yini hi ku gezi ri kona
mati ma kona vanhu loko mi ku a ku fambi nchumu vula yini hayi mata ma kona van'wani va kha va mi byela ku swi democracy. I think that was last week Bootpet va mi byela ku hi mpfhuka democracy yi dona a swi tshama ku nghena mati a va vulavula kwala ka xiyanimoya na n'wini Bootpet mi nga va yimeleli loko vulavula hi gezi a hi swona Bootpet hi ku sweswiwani ku na leswi va venge i load reduction leswi affectaka vanhu vo tala kwala South Africa. Se leswi swi vulaka loko a ku fambi nchumu ni vula swona leswi ni swi veka swona hi leswi hi Bootpet hina hi ri ma-South a kwatangi enough loko a hi lo kwata enough a hi ta wu faka ntsikelelo ka mfumo ku hayiko a ke endliwi swin'wana wo hlekelela mi vula njhani kwala okay loko ri a hi kwate enough hi swilo leswi nga ku humeleleni laha Bootpet surely a hi fane hina hi teka magoza aka mfumo wa hina magoza ya njhani a ni ngo ntsikelelo hi ta vulavulani Bootpet magoza ya njhani hi lama magoza ya njhani ya olovile magoza swi tele leswi nga endliwaka ku kombisa ku vilela ka situation sweswi yi nga yi swona a ni ma swi vona sweswi a ku fambi nchumu mara hina a ku na la vilelaku kumbexani ku humelela yini la tikweni sweswi hi nga ku vulavuleni judiciary ya hina yi kha yi feyile i ncini leswi nga ku fambeni loko mu ku hayi swi mi kha mi vulavula mu ku hayi mati yini ni murina ni fair and square Bootpet a ku fambi nchumu sweswi nga ku vulavuleni administration a ku na nchumu mi nga zi mi yi daka n'wana mani a hi hlayiseni i reality yaleyo loko a va ta swi twisisa leswi hi swi vulaka nemetweni botome nemetweni 0600002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ndzi ni ku tisela wona twi kusuka studio 1 le Masingita Mall hlekani lowu kona na le ka TikTok a hi kuti ku angula u ku yini kambe a hi sunguleni hundza hi laha hi ta vuya hi yisa mahlweni ta ka leswi ha mfumo ya emiehleketweni ya wena hita Africa vulavula ile ka Munghana Lonene FM akoma ndlela nakona ku Africa wa vulavula 23 minutes tsani bili awara ya 12 ku tumingiselo mena ku comment tumaka kwala unga kona 0860002543 leswaku hi ta kota ku twa ku mfambisa kwini khalanga pet matebele le ka TikTok kota ku vona la a studio 1 inga kona na Sunduza wa Kaminga aya mngeni n'wana mingiselo nhleka epfukile njani khalanga epfukile papa ipfukile kwala Daneke ni lava khoma leya ne hawu ya ne hawu va xala va ne hawu va le ku tlangeni vanhu va tlanga mihleketo ya vanhu nele maybe van'we loko va macha masiku va machava yini because va ne hawu va South va yini it's under out vo va bota ku the ruling party na mthava la ku va nge a ku na replacement ka mintirho ya ka health swo fana swilo leswi vanhu lava khale karhi va byela loko ri a va yimela va tirhi va ka hela a fonto yimela vo nga worksana eka ka organization now because silence ya COSATU alliance ya ANC se va tlhe va lwana na tiboso ta vo le henhla because loko mo xilangulo xa ku tala va tlhe va teka va nga ti head yo loyi a vulavula ku na mutshamiselo no ri va langutile la ka Munglela ku a ri kha ta tova ku phosini yini se va lava va n'wi follow-aku la kasi a va pfuka la matiso na because I remember loko ni dzhenisa n'wana wa thicara hi 2010 ri ka strike va tshama ma 4 days wa sa loko vi ri mathicara na a ku loko mitara masiku lama loko a mi ri kahle loko a wu member South a ku ni member South loko South Island ya ANC ya COSATU se mi va chelani ku ya tshama 4 days va ku tekela ma 4,000 a swi vuka swi pfuna nchumu sweswo ni se loko wa ta ni pfule matiko na 27 years ni ri thicara a ni nga swi voni swilo ku sika ni no longer member South loko va ku tlhela ya ku ive member ya vanhu a va pfuleka matiko va nga famba xisa vanhu lava va ne hawu va go social balance kambe leswi a hi sunguriseni la leswi va swi machelaka a hi ntiyiso xiyimo xi le ku tikeni ka timhaka ka loko hi kha hi languta ka timhaka leti hi vulavulaka hi toho ta leswi va machelaka swona tanihi ni hawu a hi ntiyiso ku ve ri swilo swi le ku hlupheni loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya swilo ka ndhawu ya rihanyo a hi ntiyiso sweswo i ntiyiso khalanga mara vo va khosaka ku hi ta issue ya xibedhlele xa Tembisi ya 2 billion rand so swi khale va karhi va swi vatana ku swi vana ku huma mena ri voneni nga ku va lwa na swo ku ve vo tumbela vanhu xikwatana va vona ku tumbela xikwatana ku va mukwana wa nyanya a swi kahle
i sweswi nga swi onela ku vanhu ku lahlekisa vanhu sweswi nga swi onela kahle ka tshele man tisa khalani a ni mi twisisi loko muku swi susiwa hi mhaka ya 2 billion ya le Tembisa ivi sweswi muku mukwana wa xinyana mi vula njhani kona xana volo vone hawo mne hawo mko xinyana vone hawo vasati swa fana same thing se va applies ku na la swi swa vanhu go va tlanga hi mitindo mihleketo ya vanhu kahle nimitri Ndzi nga la ku byela vanhu va nkarhi la ku mi kombisana sweswo leswi ngo niko a mi byela ku munhu nkarhi le ku n'wana n'wana le ku tiseni mavonelo yena ku na la dya nkarhi munhu mi nga chavi a heleni mahlweni nangonako ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela nangonako ya Afrika wa vulavula hi mahixela wona T kusuka a studio 1 hi le Masingita Mall hi ndlela yeleyo ku na man'wana kombisa timhaka ta ku onge ta hi twala kahle ka TikTok i va ta tirhana naswona muhumelerisi wa mina la kambe a hi twi ku ala ku yini 0860 002543 nhlekani aye bothet mija aye bothet mi fokele mjani we fokele mjani we hayi fukile nakushweta abankiri ba Afrika wa vulavula inkombo bothet la ta teka lele Israel maka le Israel yi le ku karateni swinene leswi Israel yi swi endlaku i mhaka ku se yi ti endla nga ri yona n'winyi wa matilo na misava va fane va decide i mani a fana hanya i mani a fana nga hanya so lero i nga mixani matiko ya misava a ku na lexi va nga xi vulavulaka ehenhla ka loko va nga declare swona ku Palestine ya deserve ku na yona yi hanya ku nje hi matiko man'wana yi va an independent state but somebody i tshama somewhere a decide ku mina fana ni dila na vona ni va heta vanhu va le Palestina and then because ku fana ku va mina ni vulavula so I think both matiko ya misava Israel yi endla leswi endlaka swona because yi tshembi America the way behave ku ikona behave as a big brother emisaveni ku loko vulavula then you will get punished hi mhaka ya ti-terrorists na swin'wana na swin'wana so ho fanele hi teka xiboho ku yimiwa ku loko ri ku America yi lava isolatiwa a yi isolatiwi na big brother attitude xa yona because Israel leswi yi endlaka hi swona yi endla swilo hikuva yona yi tebe America and then swi fana na n'wana loyi a nga themba boto wa yena ku loko wo vulavula ku ri Afrika ku hempama loko wena wo vulavula wa swi twa ku leswi nga ta n'wi endla swona ku thembe boto wa yena ku yena i ta endla songe ka wena so i n'wi tshika a endla leswi a endlaka swona hi ku wena i chava boto ya yena hayi ku hikuva yi chava yena so misava yi hlangana yi vulavula hi rito rin'we ku nga vi na ku kanakana loko ri ku issue ya ku America yona yi thembe ku yi ta panicha mani na mani America yi nge vi tiko ehenhleni ka matiko man'wana so na hina issue ya ku a hi yimeni hi rito rin'we loko ri issue ya ku a yi isolatiwa a yi isolatiweni hi vona ku ikhonomi ya ya ta tirha yi tiyimerile yi te tani ehenhleni ka matiko man'wana na ka vula loko vanhu va nga endli nchumu hi swona including na yena xivala xin'wana xi nga vulavula hi Hosi Mandela South Africa yi attain this democracy because of matiko man'wana ya vuya nghenelela ku va ku luwa na apartheid a endla nchumu Mandela na tanga ta yena loko va tekiwa va pfaleriwa a jele ku nga ri na crime leyi a va yi khomiteni la South Africa mara a va phela mhaka ntsena ya ku va yima va yimela tiko va yimela ti-right ta ku na hina hi ringana na vanhu van'wana so na matiko na valavo Mandela leswi va swi endlaku ni vona ntukulu wa Mandela leswi va swi endlaku na van'wana matiko laman'wana va swi ku va ta kota ku na vona se swi nga endliwa ka vona ku nyamuntlha yi enjoya democracy leyi nga ka yona na freedom hi mhaka ku van'wana va kote ku sacrifice swo tala ku fikelela hi nga fika kona na vona va endla same thing ku va kota ku na vona ma-Palestine va kota na vona va enjoy freedom leyi hina hi enjoyaku nyamuntlha na matiko man'wana naswona so leswi humelelaku a ku na rhongo leyi Mandela nga yi endla na lava nga swi endla mara mhaka rhongo yikulukumba leyi nge le ku humeleleni i ya na hikuva yi tshembe USA so i mhaka leyi a ku yimiwe hi rito rin'we hi nga xaveleli mhaka ku hi ta benixiwa hi panichi mhaka ti-terrorist na swin'wana na swin'wana America a hi misava matiko nga swi kota ku trade among themselves ku ri America yi na attitude yo bula matiko man'wana mara ku na tiko leri ra hi one loko yi chava ku ya ka rona yi nga Russia a yi vulavuli vanhu va le ku heleni Russia yi le ku heteni vanhu va Ukraine a nge le ku vulavule hi Donald wa swi tiva ku laha
loko ro ta la dafa la liya kovela so hala ka hina van'wana vo phandlani vo South Africa ko dyeriwa henhla ka hina mara hina hi nge ncengi swona hi mhaka ya ku xavelela business na America. Nemeteli botimani ku vatloko va ta mangu nikeseli swinene nkarhi wa n'wina makumenharhu n'weti minete bile awara ya 12 na n'wana ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM a hi twene ku mahungu misava ya awara ya n'we ya ta emisepeni ku na xiboho lexi nge le kutikweni ya vumbiwa xa timhaka ta leave mi ri yini to ku malava leave ke loko ku tshika ku va na timhaka leti ti fambelanaka na ku va ku tswariwe n'wana andyangwini tin'wana ta leti hi ta tsakela ku twa n'we hi tona ku ya emahlweni kambe sweswi a hi twene ku mahungu misava awara ya n'we ya ta emisepeni nhleka se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula Munghana Lona FM akoma ndlela nakona ku Afrika wa vulavula hi wa xela wa kusuka studio 1 hi le Masingita Mall again loko hi ka hi languta la again i migingiriko yi tele leyi nga ta va yi ri kona ku katsa na ku tlangeriwa ka siku ra ka Mahumani Munduku ku katsa na xikhumba marathon yin'wana ya timarathon ta xiyimo xa le henhla swinene leti endlekaku amakaya etindhawini ta le makaya ti yetela ku yi vitana switsutsumi swo hambanahambana ku katsa na mina se na mina ni ta va ni ri un'wana wolowo va nga ta va kha va tsutsuma Munduku mi nga kayeli ntirho wolowo hi ndlela yaleyo kambe a hi tweni ni un'wana mingiseri hi loyi i nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lona FM okay loko na ha rindzele mingiseri i me ni tlhele mi tsundzuxa timhaka ta leswaku khoto ya vumbiwa yi nge ri hayi loko ku ve ku kumeke n'wana la ndyangu la kaya vatswari ha vumbirhi va nganerile ku va nga kuma leave ka level ya va avelana mi ta tsundzuka ku va xisata va teka tin'hweti ta mune va xinuna nga ra ku ri masiku ya 10 loko ni nga hoxisi se va nge ri a swi fambisani na vumbiwa hi fanele hi kuma ti-leave leti ku ringana se ni le ku ti vutiseni ku loko hi kha hi ringana hi leave hi lava ku yi tirhisa njhani la mi lava ku ndlisa ku yini mi la ta ku hileswaku n'we mi nga ta n'we ma ha kuma ku vana ya a hi amukeleni n'wana mingiseri lo ni hlekani mi amukeleli ka Munghana Lona hi mi amukeleli ka Munghana Lona FM mi hlekani Aye minjani? boto mina hi pfukeli n'wina mi njhani Pfukile. Ni kombela ku baxala vito ku tseka. inkomba Kombela mina mhaka leyi ya industry ya civil engineering. Hi vanhu lava hi kumaka increase hi September lembe rin'wana na rin'wana. Para lembe ri nga hela hi 2024 a hi kumanga kusuka hi September hi nyikiwe increase hi 2025 loko ni nga hoxisa a ku ri March. Na sweswiwani ni bileriwani hi September 2025 a hi kumangi vana va komba ku minister a nga sayinangi mara mitwanani yi komba ku yi kona leyi komba ku vana fanele va kuma increase va yi kumisa ku yini kambe amina ti-civil engineers atina regulator atina board leyi mi registrara ka yona ku fana na mathicara ma registrara seisi ku fana na madokodela ma registrara ka councilele ya HPCSA ya ingaku yi kona mara i tinta ta vana ku mitirambela ingaku a hi sunguriseni ingaku kasi n'wina mi civil engineer n'we ni tirha ka khampani ya leyi yi welaka under savings anda yini khampani leyi nga risa under savings industry mi tirha yini ka khampani la ku dindlela swikonto swo fana sweswiya n'wina mi tirha yini ni tirha ku chalela mi civil engineer n'we a ni ni tisa ku loko khampani yi ri under civil engineering lava va tirhaka unda swo fana ti skontiri ku ndasa ti mabridge sweswi swo fana sweswiya so ni ani kombela mi landzelela ku xivanga swi vula ku mativa lexi hi nga endlaku xona i ku kumbexani ni ngo mi tlhelerisela ka muhumelerisi ku leswi mi nge le ku swi vulavuleni ni swi twisisi kumbexani na ha ta fanele ni sungula ni ya swi lavisisa ni kota ku twisisa ku kahle leswi mi vulaka swo n'we mi vula yini hi ta kota ku vona ku loko hi landzelerisa hi ta va hi kha hi landzelerisa yini sweswi leswi mi swi vulavulaka yi va ni mi byela ku a ni swi twisisi kumbe a ni swi tivi swa ha ta fana ni ya swi langutisa kumbexani mi vulaka ku na sekitara leyi fanaka na
na sira leyi vulavulelaka ma security se ku na sector leyi vulavulelaka vanhu lava tirhaka ka civil engineering eka kumbe ka ti-civil a ni swi tivi hi yo mhaka ni ku na ta swi lava na n'we kumbexani mi tirhanaka na swona hi pfuneni hi kwala hi ta kota ku tiva kahle kahle mingiseri luya a lavi yini hi ta kota ku loko se hi ta lavisisa ku ya mahlweni hi swi tiva ku hi lavisisa ku ya mahlweni hi ndlela yihi 0860002543 nangona ku ya afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe hi ta vuya yisa mahlweni mina na wena ni pfumeleri hi sungula hi hundza hi laha tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula inakona ku afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 vun'wana mingiseri i ri twa mina ntsena loko hi vulavula na yingiseri a va twali no vona ku pfumela ku sweswi va ta va kha va twala hi mamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Hello? hi mamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Nakana ku mthathu. Hello? Hello? Cindani va lavo veri oku halo hina hi ri hi va amukerile la ku ta twa ku va ri yini va vulavula vo va ku halo kanjhani hi mamukerile ka Munghana Lonene FM vulavulani hi twa Xivambu va vembe loko va ta mi hlamula ku ni tiva tivi hala ka kavele mati ni le ku humeni a hi ntiyiso no ni le ku ntiyiso swi ti komba ku ri na xiphiqonyana xa vuhlanganisi na lava mingiseri Ncindani a hi kumeni ku van'wana hi twa ku va ri yini a ni ku kumbexani loko mi ni vulavula vo va vulavula swin'wana kumbexani hi mehe hala ni nga kona a ni tivi kambe 0860002543 nakona ku ya afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i 19 timinete ntsena a yi se ba awa ya n'we awara ya n'we mahungu ya misava na rhulani mzamani a hi koti mingiseri wa mina ku khomete timhaka ra vuntlhanu ri te tani a hi amukeleni n'wana mingiseri nhlekani hi mamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Okay, but mina ku vulavula hi beke leyi hi beke loko ngo i Machanga beke ne but tsakeni beke leyo tsakeni ai na le tseni ko ya hina yi ta vangela pfumba but mavoko va isala va the Masai people va proud hi leswi swi nga surround swi nga va nga tshama na vona kuna Masai hyena kuna Masai giraffe kuna Masai NSS va proud hi swona na hina a ben proud hi beke leyi hi chavito hi navetisa lomu tibildini ina mi vula mani la ina mi vula mani kamla hina va vulavula ndzimi leyi vo vulavula kambe phela vanhu lava va vulavulaka ririmi leri a hi Machangani se a hi Machangani hinkwavo se va nghena ka timhaka ta beke ya Machangani hinkwavo hi swo mi vulaka to hi mhaka yini a yi ta hi vuyisela swin'wana na yi ta hi vangela vumba matwisisi hi sasekisa ma vona loko ko makiwa swihondo lomu madorobeni lomu hi tshama kona ni yi fanisiwa yi saseka swi swa le Botrack ivi hi vuya hina hi ti-crowd hi yona a ni veri loko munhu va va hoxetela hi maribye ma teki ma hlengeleta maka yindlu yi ta tiya a wu tlhela mateka u riseka hi wona u valahlela hi wona mateki ma veketela ndhawini yin'we u maka yindlu yona ma vona hi nga chavi vanhu hi nga chavi bekele yi kahle leyi ni vile ni ngo sukule le Botrack ku a ni nga nghenanga ni nga na mali a ni nga na airtime ni ma vona hi fanisa swiharhi hi fanele Kruger National kambe phela mi nga rivali mingiseri mi nga yingi mingiseri ku tibeke letiya a hi ta vona Machangani to thyiwa vito ra vona se a ti ndliwi hi vona se va ta yi vekela njhani ku ve a ti ndliwi hi vona tibeke leti i xivutiso xa kahle sweswo a hi jekeli hi kidnapa hi endla nga ri endliwi hina teka lava nga yi endla hi va byela va endla va fanisa na swilo va yi fanisa kahle va yi decorata kahle mantwisisi ni vula ku a hi ya
ayayina bekele bikalse afika ingokona Dr. Dibu bayithingela very begele yayi mabona ingokona for example mova lawo endoko Yeah. Mova lawo endoko ana bayithingela ngobima ka mova lo ekombe mu enda so so even michimu amitsala kwalana kuri ngitsala bitroso kwala now ana fana dzala jo botsa very unique very aba promoter baba sigi ala tindawo into bojiyana kwala umala mlele basuka bamaku bantu bathabani kana khwana lokhu bangangena basuka be unique mali ikele akuna ntiyiso ka sweswo buti wa mina xitshikeni ku hava ntiyiso ka sweswo hi ku loko mo swi tiva mi nga nyiki xikombiso hi swilo swo ka swi nga ri kona hi ku la byi tumbuluka kona na le giyani hi le kule na kule ngopfu lero swi nga va swi hoxe xandla ka vito ra byala kambe hambiswiritano ni mi twini na tlhelo rero hi kumeni van'wana hi twa ku va ri yini i 15 ntsena a yi se ba awara ya n'we noko ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lona fm makomba ndlela hi ku haxela wona twi kusuka leni wa studio 1 le masingita mall hlekani lowu hi twa ku tlhelo rero ra timhaka leti mi nga ka tona ku nga va ku ri hi ndlela leyi ni le ku ringeteni matimba hinkwawo ku vona leswaku lava va nge a va ni twi ka tiktok va kota ku ni twa kambe swi tikomba swa ha ri ku tikeni kambe na ku pfumela ku ri ku nga ri khale mi ta kota ku ni twa hi ku xikongomelo ku ka vula xa ku va hi ya ka tiktok a ku ri sweswo swa ku mi ta ku twa leswi hi nge le ku fambeni hi swoho hi tlhelo ra timhaka ta vukorhokeri bya hina eka tiktok ku ndlela ku mi kota ku yingisela n'we mi tsandzeka ku yi kuma hi swihondzo leswiya swa 89.4 ku fikela ka 103.2 megahertz fm ayi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka ayi papa councillor ya Bushbuckridge hi pfukeleni vona swi ta lava hi hatlisa hi nghena ku na vanhu la layinini loko ma ha jika swa hlwela hi kombela mi hi lunghisela mhaka leyi ku na xitichi lexiya xa maphorisa xa lambala ma xi vona xo va na 4 ya timovha kusuka bisonto wa fika manyini ti-4 ya timovha 2 ta va-detectives 2 ta charge office swa vanhu swi endleka kini kambe mi fike njhani kwala ka ku va mi tivisa ku yini n'wina ku va to va 4 bolo mi byela ku endleke yini ko nga 4 ya timovha leti nga kona loko mi nga ni tshembi ngo cheka sweswi i tingaki leti xivutiso lexi ni mi vutisaka xona xi olovi ngopfu xi ri n'wina mi swi tivi njhani ku i 4 bolo mi byela kumbe ku endleke yini ke hi laha ni vutisaka swona to vonaka ku kwalaya se mi nga hembi ke mi nga hembi mi ku ko va 4 mi ka mi hembi mavuno ya fona ni xitichini sweswi futhi n'we romani incindana a lavisela xitichi zo vana timovha tingaki lo ni hemba me tin'we ya service namuntlha a va na timovha va tele na 1 hi vulalo leswi hi vonaka a yi kulu a yi ndhuma va kona brigadier Mdluli hi ta va vutisa va ta hi nyika xifaniso xa ku va vona yini ene futhi yaloyi wa correct tshama kokwa hi ta va vutisa butomi na ketsa dangi butomi na ketsa ni mukhanselara wa Bushbuckridge swa tiveka swi le nawini se loko vanhu va ri na swiphiqo va ri ka masipala wa Bushbuckridge mukhanselara ro sungula ku va ololoxela hi mina se hi ta nghena ka yona mhaka hele hi vona ku hi ntiyiso ke ku xitichi lexiya xa mhala xo va na timovha ta muneke brigadier mi ta pfuna ku twisisa mhaka leyi ku antswa ku ya amahlweni kambe ke a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi a ni ku ni la ku hindzela mavhengeleni kambe ku na n'wana mingiseri loyi nhleka buta mina hi pfukela minjhani pfukile i-event misilahlo kukansara benikesa ku nghena siku ra namuntlha inkomo na nghena ka leya ya tinghozi nyana la mapatu na wo kamela na mafu nyana la mali do buta na mitwa ni mingiseri buta ti tlhang leti nga na tola nwa loko vo swa koteka va ya dzamela ndlela ya tole leti ti huma kanti kumbe ti huma kwini ti ya phalavura ti tlhela ti suka phalavura ti ya kwini kokwana butsati loko wo tikuma nampundzu u thewukela malayithi ya toho hambi vo va dinile ma ku bisa swin'wana swa mihlolo ku famba hi timovha ta le hansi futhi va hi problem va ta ku breka lero zala u yima
va pfulela vandzulu se a hi kombela ku vo swa koteka kusuka a Khonoku ya fika Hoedspruit na kusuka Hoedspruit ya a Khonoku la nghozi ti talaka kona ni hi pfuna nyana ku va tlhelela le ka leswa swa va ri ka maguji va tirhisa toho ingaku tinghozi a ti nga ri kona hi nkarhi woluwa inkomo Bushbuck yi nketsetso events ni hlahluvuka nhlabeni cancel babosa cancel swinene va tena tlhelo rin'wana n'we mi ri yini 0860000253 a hi sungula ni hundza hi la ta vuya yisa mahlweni ka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM koma ndlela mingiseriwa Munghana Lonene FM koma beri imani swi tshika swa TikTok ne swi tikomba swi nga ri ku ndleni namuntlha imani vani huma ni nga vanhu veri a swi twali se loko swi nga twali a swi vi swi kha swi vuyerisa nchumu a hi tu mingisera 0860002543 na wona ku FM a amukeleni n'wana mingiseri lo nhleka ema amukeleni ka Munghana Lonene FM inhleka o veleka swin'wana mapata va kha va vulavula hi ku khomisa veleka swin'wana vele ku vuta van'wani hina hi le ku va amukeleni ka Munghana Lonene a vele ku vuleni swona va ha vutiso va na makhomisa a hi minjhani pfuki ni mikwateri manetwa kumbexana na xiphiqo xa vuhlanganisi laha ni nga kona a ni tivi yana havabyi yana havabyi hello a hi minjhani ikona mjani mina ni la ta mi kombela lexi mingisero ni la ta mi kombela lexi mingisero wa mina mitsi ya mikoka mimbirhi yin'we yi phatluka nyonga se loko n'we mi khomisiwe riqingho hi ka hi muhumelerisi ivi mi ni vulavula na n'wina n'we mi pfa mi vulavula na van'wana swi endla ku lava va nga hi yingisela va twe nga ri howa masiwa kambe swi ri tani yana ni mahlweni okay a ni pfulele radio ni kotlana na loko kha vulavuriwa hi leswi swa Machangani Bag se Machangani Bag ku na swin'wana swi tivaka nyana hi swona ho kholeliwa leswi kumbe vo antiko ni nga swi vula njhani rona vetu leri a hi rona vetu leri mina ni ri vona so ni ngo ri vona tsalo kunene a ku ri na xopo yin'wana ni nga yi vula kumbexani ku a ya ha ri kona ku i supermarket yi kumeka Johannesburg sa ku tikhathi loko leti ti huma loko ku ri na tisale to tala a yi va yi tibege leti a ti tsalo swona ni vo tala va stoka kwala a ti tsalo ku Johannesburg hi leswi ni tsundzuka swona mina ku nga tsaliwangi ku Machangani ya yi tsalo ku Johannesburg se ivi loko yi voniwa yi poyila yi tirhisiwa ku khovolela na ku poyila Machangani se hi swo ka tixaka tin'wani va nga vuya va hi khovolela hi swona va kuma i beka ya Machangana a hi swona leswi mina ni nga swi vona hi sweswiyani a ku ri xopo leyi na mhani tala ku xavaxava swo karhi kona se tikhati loko ta kona ni pfuna ni ku twisisa la ni pfuna ni twisisa ku loko ku ve a yi tsariwe sweswo mi ha ku swi vulaka swi te njhani ku yi langa Machangani ku a ku ri va yi tirhisa ngopfu ka ku tirhisa ngopfu ni nge swi vuli ngopfu ku yi tirhisiwa ngopfu hi hina ku na tinxaka to tala ni ze ni vutisa n'wana ku beke leyi vitaniwa hi hina mara ku ri ke ni lui beke yaleyo a rhwele tibeke timbirhi ta to tanihi hi vitaniwaku hi tona hina ivile na wun'we hina a hi kha hi famba a hi nga ri na beke yo yelana liyani mara ku ri ke ni va ri ya hina se a hi ntiyiso ngopfu leswiya va swi vulaka ko tala hi vo va ti rhandzaka ngopfu vo tala tibeke letiyani a ni tivi ku va ti cha ku ta hina hi mhaka ku ti chipini ku ri ke ni hi vo va tlhelaka va xava tona titiya to taniya va ti tirhisa va doja hina va tumbela hina kambe van'wani veri hikokwalaho ka yini hi nga swi tirhisi tanihi ndlela yin'wana ya ku tiveka mipeni ta ku hina tanihi rixaka hi hina hi vekaku switayele hi tisaku maendlelo hi nghenisaka vanhu a fashionini
tanihi rixaka matsundzuka loko va ku hina hi rhandza ngopfu mihlovo ivi jikijiki se swi vitaniwa ti-color blocking kwalani ende mi vulavula ntiyiso mativa kwalani va lava nga ta na swona i ntiyiso sweswo swo tala vhela loko swi kha swi humelela ka hina ni tsundzuka na ku na switekano swo va tala va mbalaka loko va kha va cina swihlavasela a swi khovuleliwa na swona mara maheteleleni swi gina swi va ka tinxaka to tala manjheni fana sweswo swa tikhala ti vongo tikhala bloko a va ku rhandza muhlovo lowu rhasa ngopfu sweswiya swi ve swilo leswi na vo va swi rhandzaka ngopfu i ntiyiso ku loko ku ri keni swilo swo fana na tibekete ta hi vitaniwaku hi tona hina ku va na ku tindliwa vhela ku va na or tikhampani to karhi ti endlaku tibekete tiyani ku va na maendlelo man'wana mo karhi ti chuwa vitu straight kwalani mi ta kuma ku va sungula ku ti tsakela handle ku tumbela va ti chama vito va ku ta hina nemetweni hi tala ku tumbuluxa swilo swo tala leswi va tinxaka tin'wana ti salaku ndhaku ti swi landzela ta vona ku ri khale ku xilo lexiwa xi na nkoka va kha va swi vona hi yo mhaka yena hi nge ri hayi leswi swa masiku lama swa ku he xilo xa veri yini kambe vantshwa veri xilo xa trenda leswaku swilo swa trenda hina hi nga sungula hi swo khale tanihi rixaka ende swilo swo tala vhela swi sungula ka hina va ku swo tenda ende swi sungula va kha va hi hleka maheteleleni va gina va vona nkoka wa swona va swi landzela loko ku ri keni hi mpela ku ri na van'wana va swi twisisaku va lava va endlaku swo endla va ta hi pfuna mani swi hi veka menteni swin'wana na tikhodiringi to karhi a ti vuta na ku ta machangana na tona nemetweli papa nkesi inkomo i sweswo mingisero munghana lona fm tlhelo rin'wana leri vayingiseri va taku na rona wena u ri yini hi le ka 0860 0002543 hi lo sala hi second ti nga ri tingani leswaku yi va awara yan'we kambe ku twala ku ri na un'wana la layinini la enhlekani ayi khalanga mpfukeni ipoto mina hi pfukeli n'wina minjani ipfukeni vona ku swi hava hi tisekende titsongo khoma leya beke inkomo beke leya khalanga ku za yi nyikiwe vito leriya ra hina ku ti machana le beke beke leya i ntiyiso i china beke carry beke leya so laya a va ringeta ku hi kwala mara ku ri hi ku a ku ri ku tunda khalanga loko mo languta malembe ndzhaku a ku ri na tibazi leta ta ka Aerocoach leti tibazi letiya loko ti muka hi madecember ti ya kaya vatsonga machangana va kota ku xava swilo va xavela mindyangu ya vona and they used to use those carry bags va ti xava va xavela vana va vona swilo so ivi ku nghenelela it's just an element of jealous ya ku loko hi karhi hi xavisa leswiya vona va gcina va hi vitana ku hayi leyi i machangani bag hi laha rito leriwa ndi nga tumbuluka kona a ku ri mhaka ya ku tunda khalanga ku na swin'wana so mina as for me a ni ta va proud hi swona ku va swi tiva ku haya tunda loko va ze va hi nge xavi beke leyi cheletela magumi ndini a ku cheliwa voti se hi yo mhaka ike vito ra beke liya ene loko mo languta kahle loko mo landza research ya kahle malembe ndzhaku va ve na vatswari va va na mindyangu yo tala ngopfu ka halijoni mhaka ya tibeke letiya va swi vona vanhu heyi loko munhu o tikuma a wele ka rixaka leriwani i ta xurha hi yo mhaka cancel khalanga u khetsa mina vutomi na khetsa swinene eyi yade yi pfuxe mhaka yitsongo yi pfuxe timhaka kambe miswetani awara ya n'we henhla ka nhloko mingiselo munghena lona fm khensile ku mi hi lombe ndleve kwala mi nga yingisela mi ri kona nhlekani lowu a hi yeneni ya tomahungu emisava na buti rulane mzamani nhlekani munghana lonene fm u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene fm kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene fm makombandlela Bullpet mina la ku vulavula leya Julius Malema va n'wi kume nandzu a khoto and then sweswi u vulavula ku ri ne loko va n'wi gweva u ta aphila u ready for ku aphila and u le ku tiyiseni
na xiyenge xa vayimeli va yena loro ta ngetelela ka vayimeli va yena mara hala tlhelo u le ku vulavuleni ku yena a nga chavi jele se loko ku ri ku a wu chavi jele wa tiyisela yini xiyenge xa vayimeri why u nga yimeli ku u gweviwa and then u nghena jele a ni twisisi or ko va vulavulelo ra vona van'wana tipolitician hi ku na nkulukumba Zuma va vulavule ku nje hi yena vana va chavi jele mara loko siku ro va ya jele ri fika va jikajika va nga la ku taya va ze va famba na vusiku manje va ngungumelisiwa a ni twisisi ku humelela yini hi vakulukumba lavawani kahle Bootpet ahe nhlikani Bootpet na khomenta ka leya ti-leave ve nge ku fanekele ku ringaniwa hi mhaka ya masiku Bootpet ku na swin'wanyani kahle valungu va la ku ta xi postela ka rixaka ra vantima and a swi nge tirhi i vavanuna vangani loko va teke yona 10 days ya liya ya vona ya paternity leave va tshama kaya na vanhu i vavanuna vangani cause loko mo tshama mi langutisile hi Bootpet loko n'wanuna a nyikiwa 10 days ya paternity leave a ni ri hawa o ti fambela ti jikajikela nga na mhaka na n'wana n'wansati yena nga ta hlayisa n'wana a endletela swilo leswiwani hinkwaswo ma swi vona so 10 days liyani a yi ringanini a yi ri right for vavanuna cause a va tshami makaya munhu ri toxa a ya kolomo a vuya rixa ya kolomo a vuya n'wansati a kaya na n'wana laniwani ya karhi a nga endli nchumu ha swona nawu lowuwani wu tshikelele lero a ni swi tivi wu endla yini kahle a swona 10 days right Bootpet nhlekani lowunene ka n'wina Bootpet Bootpet ni kombela ku tiyisisa ku ri ku na ku hambana xikarhi ka leadership na politician mhaka leyi nga vula hi DR Miles Monroe malembe ndzhaku so Bootpet ni tiyisisa hi mhaka ku ri sweswi ku na ti-investigation leti ti nga le ku endliweni eCape Town va nge ku na 6.2 billion leyi yi nge le ku lavisisiweni hi mhaka corruption yi nga endla hi DA so swi ni komba yini swi ni komba ku ri kahle ti-politician hinkwato ka tona va fana va yisa lava vo hambana ku ri loyi u yimele DA loyi u yimele vandla ro so because va corrupt hinkwavo ka vona va yisa lava so ni twisisa hi ku vona ka mina ni vona nga ri democracy a yi tina vafana va yisa lava vo hambana ku ri loyi u yimele DA loyi u yimele vandla ro so because va corrupt hinkwavo ka vona va yisa lava so ni twisisa hi ku vona ka mina ni vona nga ri democracy a yi tirhi la South Africa ku laveka communist nga ri yo yi nga ta tirha because milawu ya communist yi hambanile na milawu ya democracy because democracy nga ri yi tlherisela ndzhaku a ku na ku ri i DA kumbe i ANC vafana vana vankwavo ka vona ni khensile Bootpet Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela nongonoko Afrika wa vulavula xiphemu xa vumbirhi lexi khensile loko mi tena tlhelo rorolero ra n'wina hi ku tirhisa ti-voice note tsundzukani leswaku mavonelo ya n'wina ya tshama yi ri ya n'wina handle ka loko ri ku ya hi vuyerisa mali hiko kumbexani hi nga ya tekaka ku ya kumbexani na lama ma hina tanihi xitichi hi teke xiboho xa ku mi nyika nkarhi wa ku va mi tisa n'wangulo wa timhaka tihi kumbe tihi leti mi kha mi lava ku tisa toho kambe hi nga rivali leswaku mavonelo ya n'wina ya tshama ya ri mavonelo ya n'wina hi ndlela yaleyo ndzi ri hi le ku ringeteni ni kume hungula kusuka ka muhumelerisi va ku leswiya swa tivhene ta mune amhala brigadier Donald Mdluli va ta hlamula ku nga ri khale se swi nga endleka hi mitwa va kha va hi hlamula kwala ku fambeni ka nongonoko hi ndlela yaleyo kambe yin'wani mhaka leyi ni lava ku mi tivisa yona hi yaleya ya ku ri hi langutele ku bula na vavuhosi bya ka Mahumani lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi langute ka timhaka leti ti nge le ku endlekeni ku hela loko ka vhiki loko kha ku langutiwa ka timhaka ta ku tlangela siku ra vuhosi bya ka Mahumani ku nga Mahumani Day
ndlela le sweswo hinkwaswo leswi hi nga ta swi endla ka xiphemu lexi xa nongonoko ku endlela ku lava va nga ta va kha va ya ka ntirho wolowo va 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 ri na ku tiva ku endleka yini eka siku leriya. Handle ka sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM, tin'wana timhaka leti ti nga koho hi letiya ni nga mi rhamba ni ku n'we mi nga va ku mi ri ka tindhawu ta le kusuhi ti tsariseleni hi ya tsutsuma loko hi tsutsuma hi ta tsutsuma leyi aka xikhumba ya ku ta kha ku tsutsuma aka xikhumba mundzuku se ke mi nga ya kayela timhaka ta ku tsutsuma kokoloko n'we mi nga na mhaka na rihanyo ra n'wina hi ku va vula tani van'wani va ku loko munhu a ri na mhaka na rihanyo ra yena u hetelela a tikuma a kha endla vutiolori. Kambe ke a hi ku twimingisa ra mina ku timhaka kumbe tihi leti nga ku ri na tona lavaka leswaku hi ti tsatsamuxa eka ravuntlhanu leri hi ku ya hi ku hambanahambana ka toho kwala u nga koho ni tshemba ku na wehe u na leti u ti tivaku u na leti u lavaka ku ti landzelerisa. Nomboro ya leya ntolovelo 0860 002 543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za. i mphensa la ni nga koho vanhu va ya hala van'wana va ya hala hi ndlela leyo swa tikomba ku se n'hweti yi herile yi helele na lavaya va kumaka mali ya mpfuneto na yo se yi herile n'hweti ya vona hi ndlela yo yeleyo. a hi amukeleni muyingiseri wo sungula nhlekani lowu hi twa ku hi angulaka yini nhlekani i mi amukerile muyingiseri wo sungula mulawu na Brigadier Mdluli. mi muyingiseri wo sungula nhlekani lowu Njhani Khalanga? hi pfukile Brigadier a khensa swinene mani muyingiseri tata mi hleva la futhi a nga hlevi n'wina me ni nga nghenisa vito ra n'wina ni ku Brigadier va ta fane va hi byela ku endleka yini mi kumbe yini. I ntiyiso khensa ku va mi khumbile hi vi endzhaku ka a ni ri ku yingiseleni ka nongonoko wa n'wina Khalanga eka rito ri ku va hlamusela muyingiseri. Lexi hi nga xi vulaku ni vi ni kamba na vona hi kuma ku na timovha tin'wana ti ri garage kambe ti va heta ku ti lunghisa. So a ni la ku hlamusela ku a hi movha wun'we eka xitichi xa Mhala lowu nga ku tirheni ni swi kambisisile. So lexi humelelaku nkarhi wun'wani timovha leti a swi tiva loko ti karhi ti famba nkarhi wun'wani swiyimo swa mapatu ta onhaka na swin'wana na swin'wana. Nkarhi wun'wani loko va ri ku tsutsumeni ku humelela swo hambanahambana tinghozi ti kumeka ti va ti ya ti-garage ti ya lunghisiwa mara a hi la ku tiyisisa vaakatiko ku a hi movha un'we lowu nga kona hambi sweswi a karhi hi vulavula va hi hlamusela ku no ku na tin'wani timovha leti a ti ri garage leti nga releasiwa leti faneleka ti va ti tirhela vaakatiko. Kambe ntumbuluko wa swoho a mi hi byeli ku tingani leti mi nga na tona a mi vuli sweswo. A swi pfumeleriwi ku vula ka hina i swilo leswi rito ro pfumala ra Xitsonga swi operational. A hi hlamuseli ku hina maphorisa ya ngani, a hi hlamuseli ku hina swibamu swi ngani, a hi hlamuseli ku hina timovha tingani mara lexi hi nga tisaka vayingiseri i ku ti kona timovha. Ya swi tiva ku ni tshame ni hlamusela kwala ka nongonoko lowu loko mi languta eka beji ya xiphorisa ku na mhangani leyi nga kona laha leyi kombaka ku i xikombiso ku mhangani a swi tiva ku yi va ka tindhawu leti ti pfumalaka mati nkarhi wun'wani hi kuma a tintshaveni. Na hina ri xiphorisa swilo a swi nge vi ku fikelela laha hi swi lavisaka xiswona kambe leswi hi nga na swona hi fanele hi swi tirhisa hi vutihlamuleri ngopfungopfu ku fikelerisa ti-service ka vaakatiko. Hi leswi nga xiswona a hi koti ku va hi hlamusela hi ku swi nga hi karhati ngopfu sweswo ku va hi hlamusela ku hi na timovha tingani se hi ta va hi nyikana swigevenga nkarhi wo swi endla hi ku rhandza nkarhi wun'wana. So swa hi pfuna tipulani ta hina kumbe makungu ya hina na maendlelo ya hina i swilo leswi hi nga kotiki ku hi swi avelana na vayingiseri mara lexi nga kona hi ku a hi movha wun'we na loko ku tshuka nkarhi wun'wani ku va ku ri na tin'wani ti nga onhaka hi ku
nkarhi wun'wani vanhu va vula timovha leti nkarhi wun'wani ti tirhaka ku attenda ti-complaints loko yin'we yi va yi onhakile a ku na lexi sivelaka vurhangeri bya maphorisa ku fana na kokwalaha mhala ku va nga teka yin'wani nkarhi wun'wani kusuka ka human resource unit kumbe kusuka ka supply chain kumbe kusuka ka ma-detective yi kota ku va yi attenda ku nga kumeki ku pfumala vukorhokeri ka vaakatiko leswi endlisiwaka swona varhangeri va fanele a ku na lexi va sivelaka ku fana na sweswi amhala va endlisa sweswo ku na tin'wani timovha leti va tekaku va ti-withdraw ka ti-unit tin'wani hi ku mhaka yikulu i vukorhokeri lebyi fanele hi nyika vaakatiko. No, a khensa swinene leti ti nge le ku phakiweni le mi ta kuma naswo mi nge vuli ku mi ya kuma tingani ku na tin'wani ti nge le ku phakiweni hala a Pitori namuntlha. Hi xitalo ku va ku langutiwa ku ya hi swilaveko loko nkarhi wun'wani ku fana na le mhala kuma kumbe a Cornwall kumbe xitichi xin'wana loko swi langutisiwe kuma ku nkarhi wun'wani a ku ri na timovha leti a ti tirha ti fika la ti helelaka hi vutomi swi vita ku life span u kuma ku nkarhi wun'wani se yi fambe ku tlula 600,000 ya tikhilomitara movha wolowo a wa ha ringanelangi ku nga ha ya mahlweni so loko va ti boda kumbe va ti susa ka system va ti nga ha ri kona then ku langutisiwa ku fanele va kuma tin'wani leti ti replacewaka so swi ya hi ku tindhawu ku ya hi ndhawu na ndhawu va pfumala ku fika kwihi. No, ni mi twile Brigadier a khensa swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi hatla mi herisa ku chuha loko a ku la ku vangeriwa vaaki hi ku hleketa ku amhala ko va na timovha ta mune ntsena se a swi ta vanga ku chuha kukulu kambe hi khensile swinene Brigadier ku va mi kote ku nghena moyeni. Inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i Brigadier Donald Mdluli lava a va kha va tisa n'wangulu endzhaku ka loko muyingiseri a tise tlhelo ra yena ra ku amhala police station ko va na timovha ta mune ntsena se mi swi twile ku xiyimo xi njhani mune timovha ti tele timovha hambi sweswi va nga yi byeli ku ti tele ti ri tingani kambe ti tele ti tele mhaka ku ri ku yeliya ya ku va ku hetelela ku va na ku langutiwa ngopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na ku lwisana na vugevenga va nge koti ku hi byela hi ndlela yaleyo very live mi ta fanele mi avelana tanihi nuna na nsati loko mi lava ku yi tirhisa loko swi ta ka timhaka ta masiku lama ma nyikiwaku loko ku kumeke xihlangi emutini se xivutiso ku ta va leswaku loko ku ve swi tani mi ni ka ni tirha ka Munghana Lonene lava mhani va kha va tirha ka ndhawu ya dyondzo swi ta yi ta ndlisiwa ku yini va ta vutisa ka Munghana Lonene ku khalanga mi n'wi nyika tin'hweti tingani le ka ndhawu ya dyondzo va ku mi va nyika tin'hweti tingani hi leswi nga ta ndlisa swona kumbe njhani a hi mi tweni na n'we ku mi angula mukweni ka mhaka yeleyo nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela swi tikomba ku ri na xiphiqonyana xintsongo xa timhaka ta network laha hi nga koho kambe a swi khumbi vuhaxi swo khumba ku mahungu lama mi ni rhumela ku ma pfa ma hlwela ku fika mi kuma ku loko se ya fika kumbexani se swi hundzile na leswi a mi lava ku landzelerisa swona hi ndlela yaleyo 0860 002543 a hi mi byeleni ku tin'wani timhaka leti mi nga na tona ti ri yini hlekani lowu wa Xikwembu. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula 0860 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM amkeleni wani mingiseri ari wo sungula andaka loko hi ta va hi bule na Brigadier Donald Mdluli van'wana va yingiseri va yena se ma swi twa ku vayingiseri va nongonoko lowu i tikhayini ta muxaka mo a hi amkeleni n'wana mingiseri lo nhleka la na xidemokirasi se ni ku a ni va twangi kahle Brigadier hi ku ni twe va vulavula va phikelela ku i movha a va na movha wun'we a le Mpumalanga leyi a va na movha wun'we ene la a hi vulavula hi timovha ta mune ku yin'we a hi mune se va fanele va vule kahle ku hawa ta tlula mune hambi va nga vulangi nhlayo hi ku a hi twisisa mhaka ya vuhlayiseki bya vona mara mo hi ni hundza ka yona Buttpet a ni lava ku vulavula ngopfu hi xidemokirasi
ku swi ti komba ingaku laha Afrika xidemokirasi i problema leyikulukumba ngopfu ka hina vanhu va Afrika. A ni tivi ku kumbexana ho ka hi nga swi tivi ku xi fambisisiwa ku yini, mara ku fikela sweswi loko ni languta Afrika hinkwayo xidemokirasi i xiphiqo lexikulukumba ngopfu. Yona communism yi ti komba ingaku yi nga famba kahle laha ku nga hava xidemokirasi, murhangeri a ngo vekiwa ku va waya kumbexana a va kha a fambisa tiko kahle. Loko mo languta le ndzhaku leyi a hi ri na vona varhangeri lava a va tshama vutomi hinkwabyo, mara swilo a swi famba kahle. Ta vula ngopfu hi vona murhangeri wa hina Ntsanwisi na va Mangope, swilo swa vona swi famba kahle, a ku ri hava xidemokirasi. Loko hi compare na sweswi hambiloko ku ri ku hi nge vuli hi ku a swi enela, mara a swi antswa swinene. Kambe xidemokirasi xi onha loko xi fika kwihi hi ku vona ka n'wina? Xa onha muhaxi ngopfungopfu loko hi languta xa laha Afrika-Dzonga laha, hi ku number one hina hi tikuma hi kha hi vhotela vandla, ivi vandla ri vhotela ri veka murhangeri wa rona loyi ri lavaka yena. Hambi tiko murhangeri yaloyo loko hi nga n'wi lavi hi ri tiko a hi na lexi hi nga ta xi endla, hi ku hina hi veke party yi teka decision ya ku yi veka mani. Ene ko tala ka ti-party leti ni twa ingaku va ri bias swinene in a way ya ku va swi kota ku veka munhu loyi va nga kotaka ku manipulate le a ri ka position. If ever fika le a luma meno a ku corruption a yi kona, va swi kota ku n'wi recall. Ta tsundzuka ku recalliwa ka tatana Mbeki. Nkarhi wa Mbeki swilo a swi fambanyana ku antswa, mara hi nga ta vula hi ku corruption a yi nga ri kona, mara swi ti komba ingaku tatana Mbeki a ala swin'wanyana, tatwa va n'wi timurini na yena laha, na yena a swi ala exitulwini hi ku a swi vona ku hayi swilo swi ta ku onhakeni, loyi vanhu va nga na interest ka yena i munhu loyi a nga ta moxa swinene. Ene himpela swi hetelele swi va tano. Hikokwalaho ni ngo xidemokirasi lexa hina loko mu ku swi hetelele swi va tani mi vula yini? Munhu loyi a nga ta landzela swi va tani laha nga landzela ivi a ninginisa ikhonomi, hambi yi ri ikhonomi ya tiko yi ve yi twa ku vava swinene, ku nga yena Jacob Zuma. Se hi mavonelo ya mina xidemokirasi a Afrika ni twa ingaku a xi tshamisekanga kahle ngopfu. Futhi ni nga ya mahlweni ni languta ka tiko rin'wanyana kumbe matiko ya Sahel, loko mo languta development leyi nga le democracy kha yi nga ri kona, ku ri ntsena vurhangeri lebyi nga na ti-interest ta vanhu timbilwini ta vona, swilo swi le ku endlekeni. Na yona mhaka leyi ya tithendara leyiwani yi le ku hi onheleni swinene, mara hi ku lava nga na swiyandla phakati ka mabakiti ya makokisi hi vona lava nge le ka vurhangeri, va nge swi koti ku va swi tshika swilo leswiwani. Se democracy swi nga va swi vanga yini? Swi nga va swi vanga hi ku mali a yi tali, hi ku loko ku ve munhu i le ku tirheni, i le ku holeni, ivi a tlhala ku ta ti phasa ka swilo swa tithendara, swi vula yini? Leswiwa ngopfungopfu swi sukela straight phakati ka vandla. Hikokwalaho ka ku vanhu lavawa loko va ri laha va fanele va xava switulu hi ku ya hi the type ya democracy leyi nga na yona. Ku fanele ku xaviwa switulu, ku lobiwa switulu 5 years yin'wana na yin'wanyana, ku fanele ku xaviwa vanhu lava va ya ku nominateni ka vurhangeri. Se un'wana na un'wana fanele a va ri na xikhwama xo enta le ka vandla ku a kota ku sekiwara xitulu xa yena. Se loko mi languta vanhu lavawani na vanhu vantima hi disadvantage kusuka le ndzhaku. Se a hi na swona swi le mandleni, hi boheka ku languta xikhwama xa phese ya mfumo. Se hi swona mi kuma ku mfumo wa bleeda hi ndlela yo ka ya ku hlamarisa ngopfu. Hambi swi ri tani ni khensa ni ri tiko leri Afrika-Dzonga ri na mali hi ku leswi va yivisaka swona a hi fanele sweswi ka nkarhi wa ku fana na lowu hi languteka ku fana na Zimbabwe. Hi ku loko mi vona xibedhlele xa Thembisa ntsena va kota ku xi tekela 2 billion, xi ri xibedhlele ntsena, what about tiko hinkwaro? Hi ku vukanganyisi lebyi a byi laha ntsena, byi all over. Ku ngona va ku laha i tshumba leri ngolo buluka vompi byi huma hi kona hi kota ku swi vona. So xidemokirasi a xi le ku yi tirheleni na katsongo mali. A hi twaneni van'wana.
hey ya na loko se va vulavula hi timhaka ta tolete ta ku ngo va ku ri laha ko va tshumba laha ri nga buluka hi koho u hetelela swi vona ku ya swi vula ku hi nga va hi ri ehansi ka ntshikelelo swinene tanihi hi tika ivi munhu loko a yive mali yaleyo a nga a antswisa miganga leyi a tshamaka ka yona a ya xava tilambogini ta 4 tilambogini ta 4 phela sweswo a swi hambananga na loko munhu a teka movha liya ya manyunyu liya ma vona movha liya hi nge ya manyunyu a fika a yi vekela solo tape a ku construction vehicle movha ya manyunyu ta longo swi twisisi kanjhani a hi amukeleni n'wana mingisirelo nhleka ahee minjhani empfukela papa minjhani kalavito a ni la ku nghenelela ka mhaka ya ti-contract ta timhaka ta hala ka gezi ka timasipala letikulu ingaku loko timasipala to langutisisa course vanhu lava tirhaku as electrician i vanhu lava va nga qualifya vo tala mara ni kuma ku mhaku ve le hansi ka ti-contract a va kumi macheleni ya ku enela ende nkarhi wun'wani swi teka tin'hweti timbirhi tinharhu kumbe munhu a va nge se kuma muholo so loko se ku bridge wa kuma ku fana kumbe joni mi kuma ku bridge ngopfu hi va lava va tirhaka ti-contract va fambaku nkarhi wo tala va kha va bridgela ti-customer leti ku va ta kota ku kuma mali yo tihanyisa cause mina a ni hleketa ku loko ku ri ku tona timasipala leti to nghenelela ku okay munhu loyi u qualifyini as ku tirha swa magezi va nghenelela cause mi kuma ku munhu i qualified electrician mara mi kuma ku u hola 5,000 ko va xikombiso laha mi kuma ku lava tirhaka kwalaha ka masipala va hola kwala ku ya kuma 25,000 se difference ya kona ma yi vona ende ntirho wo tala ku tirha ngopfu va ti-contractor ku tlula vatirhi va timasipala so hi ku ya hi ku vona ka mina loko va nyika munhu contract a va langutisisi na muholo ku vatirhi lava ku ya va hakela mali yo fika kwihi nakona va landzelelisa loko n'hweti yi hela ku vatirhi lava mali va yi kuma ni tlhela ni na ku hindza hi leyi mi nga hi vulavula vhiki leri nga hundza ya mati hala vembe hala ka sayiti ra ka Malamulele hi ku ya hi mina leswi ni swi tivisaka swona kumbe ku tiva hi vundzeni nyana cause ni kumekinyana masati ma ku hala kaya mhaka ka makhasa a va vulavulangi ntiyiso nakona swa khale leyi a yi pompa mati siku hinkwaro u kuma ku vatirhi nkarhi wun'wani va tshika migingiriko ya vona ku famba va pfuna ka tiboholi letin'wani ku ya lunghisa michini va rindzela mati ma ka makhasa ende hi ku languta ka mina boholi liya yi nga endliwi xikarhi ka makhasa na Green Farm yi le kusuhani ngopfu na Green Farm kule ngopfu na makhasa ende a yi na mati mo tala na wona michini lowu nga tirhisiwa laya ku koka ku popa mati ma yisiwa le ka makhasa i michini utsongo wa tsandzeka ku fikelela ku tata reservoir leyi nga kona leyi na plant leyi nga kona a Gandlanani hi nkarhi wo tala ku tirha phaphin'we yi phapha mati for Malamulele area laha hinkwayo se michini luwa wa ndeka cause laha ndzeni ku na 4 wa tiphaphu mara letin'wana ta 4 a ti le ku servisiweni a ti le ku tirheni se a ni la ku hindza hi kola ni kambela ngopfu wona so nemetweribot nemetwaswena kume nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hi ta vuya hi swa mahlweni na ku rakho ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandlela 29 timinete a yi se ba awara ya mbirhi ile ka Munghana Lonene FM komandlela na ku rakho ya Afrika wa vulavula ka wona chi kusuka studio 1 ile masingita mall again se a hi ku twimingisero mina ku n'wana wa wena u ri yini eka timhaka leti nga va ka u ri na tona ntirho nga ri khale hi ta bula na va ka Mahumani rindzele vito loko se ri fika ta ku byela ku hi bula mani kongomisa hi kota ku va hi bula na vona hi ku va angula va ku yini voho
eka mhaka leyi ya hi nga eka kambe amukeleni mingiseri loyi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani a ku na munhu la 0860002543 nangona ko Africa wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi teri timhaka hi totoleto leti twa to kumbe angula mukuyini eka tona ku ya amahlweni kambe ke sweswo swi hetelela swi endla na leswaku ku va na xiyimo xa ku va hi twa mavonelo liya ya timhaka ta xidemokirasi yi tlhontlhile swinene kumbexana a hi sukeni ka xidemokirasi xi hi vuyerisi liya ya va professor na va Minga a ku ri yini a ku ri mafumele ya yini lamaya ma tihosi leti ya tiriko tihlerile tindlagankulu hi ku a swi famba loko ho tiva a ku ri yini mafumele lamaya kumbexana swi ta hi pfuna ku ya mahlweni ndlela leyo kambe hi amukeli n'wana mingiseri loyi nhlekani mi amukelele ka Munghana Lonene njhani Butini hi pfukeli minjhani papa ya ku ve swilo swa xihatla manga nkarhi wo leha siku ra namuntlha yi na khensa me la ku vulavula Buthphet laniwa cause ni twa se ku ku hi machanga mbisi ni kuma swa ku laha ni langa kahle ku na van'wana nga swi batanga kahle le ka Matsonga na Machangani se ni ku swin'wana ni vela ni swi ku swi hava nyana katsongo hi ku loko i languta le ndzhaku leyi maribye ma hatla kama a ku ri na va tshama le ka ganga leriya van'wana va tshama le loko va tshama le a wu ri hosi ya le gangeni ene swi sweleswo a swi nga vuli leswaku Mutsonga ku Muchana ri karhi wu vulavula a ririmi leriwa ku fikelelela un'wana a pfukela un'wana matimba ku veni a kota ku hlanganisa ku i mpfukile hi matimba hi ku a ya teka ta yele loko se a ti teka hinkwato timati ti tisa hale ka yena luya lowun'wana loko a ta a fika ku tihomu ta wele loko ri tiri ta wena ni a hilo loko ni ba i ta wena loko nga meno ku ba a hi ta wena tihomu leti se hi nkarhi wolowo va ze va mi teka va ku a wela ka rixaka rero ka rixaka rero se ku ri hi ku laha ndzeni nyimba i tinyingi ka kunene ku na rixaka ro karhi mara ri va ri wela ka Machangani se loko Vatsonga va lava ku va lata vulavula timhaka ta ku vo a va weli ka Machangani laya a ko va lava a va tirhisa vutlhari ku lava ku andamana a rixaka leri ra Machangani because la ka Machangani laha ku na tinyimba ta ku tala laniwa loko hi vulavula ku na maguma ya ku tala loko hi ya dyondza le Mchuchu leyi hala vo tlhavekisa a ku pfuke nyimpi yin'wana ya ku suke Mampisani na Machangani va banana swinene ku ri hi ku i Machangani hinkwavo va swivona se i vanyingi vanhu va lava loko hi ta va hi vutisa ku kwa N'wakheto i hi byerile leswaku Machangani ku hlangane ku na Mazulu la xikarhi ku na tinyingi tinyimba leti nga landzeni laniwa se ti va ti fumiwa hi mani hi Soshangani hi Mashangani ene loko ri hi ku Matsonga a ku ri wo ma nga fika maphikisa hi nkarhi luwa a va fanele va tlule na to tinqendi hi ku hi nkarhi lowu a va lata fuma Xitsonga Xichangani vo a va tibyele leswaku a hi vanhu va tinyimpi se loko ri hi ku a va phikizanini leswaku hosi ya Mashangani a hi yona a ku fanele kusuke nyimpi a yi fanele yi humini hosi hi nkarhi luwa se va va na strategy xa ku vo va tirhisa vutlhari hi ndlela ya ku va lava ku veni va tikomba ingaku hi tihosi mara ku ri hi ku va swi tiva leswaku hosi hi le ya Mashangani wa swi vona Buthphet sweswo mi swi hlaya ku mi swi kuma kwihi kokwani N'wakheto wa le Bisonto evukhosini khome hinkwayo information leyiwa se ko va hi ku loko va ri karhi va tsala a history leyi va yi tsala va ri karhi va undermine a vuhosi bya Mashangani ene ku ri ku loko a vo yala hi nkarhi lowu wa ka vo Gazankulu a va fanele va tlule na tinqendi hi ndlela ya ku va swi tiva leswaku Mashangani hi yona
wa vona se yimani mi byela leswi xitichi lexi i xitichi xa rixaka ne se loko xi ri xitichi xa rixaka loko se mi ta tshaha mi fanele mi tshaha matimu lama ma nga kona ma ximfumo loko mi ku kokwani mi te kokwani mani va ma yise kwihi n'wakheto valavo va ma yise kwihi matimu ya lama hi nga vulaka ku ma ximfumo lama hi nga vulavulaka wo ka xiyanimoya lexi leswi a ximfumo a ni swi endliwa hi munhu ku swi va swa ximfumo hi laha ni nga vula swi ndleni swa ximfumo hi ta kota ku swi landzelela masava hi ku loko se n'we mi lava ta hi byela leswaku kokwani na me ni nga koka kokwana wa mina sweswi a ta vula leswi ni lavaka ku swi kota ku fambisana na tlhelo leri me ni lavaka rona phela loko hi vulavula hi kokwana wa kheto hi vulavula hi ye n'wana wa kheto n'umani loyi na ye a ri hosi ku na makheto ka guma leriya ra hala wa swi vona hi vo va nga khoma matimu loko va suka laha va ku va vulavulisana na ku na mun'wani loyi a sukaka tiyunivhesiti halaniwa i la ku kanetana na mfumo lowu kasi a ku la ku vumbiwa mfumo wa Gazankulu i la teka vuhosi bya Amashangana se ya langutana na yele se loko va nyiko xivambo va vulavula lava ku rixaka ra Machangana a ri exist at all a va mi vitanini ka ngulo ya vutivi ka TV a ku na nchumu leswi ngo Machangana mara loko mi ta mi ya kaneta swa ngulo ya vutivi vayingiseri lava hi nga ri ku na vumbhoni ku va yingiserile kumbe va swi vonini swa ngulo ya vutivi swa hlupha loko a mo kaneta leswi hi nga swi vulavula ka xiyanimoya laha a swi ta antswa buti wa mina sweswi ta sindzisa ku hi ta fanele hi sungula hi ya twisisa ku leyi a va kha va vulavula hi yini va kanetana hi yini se ma swi vona ku se swi hi kokakokwela kun'wana kambe hi khensini nkarhi wolowo mi nga wu kuma buti wa mina ku va mi vulavula sweswo leswi kumbexani lava va twaka ongeti va yingiserile va kota ku mi twisisa ku a mi ya kwihi va ta nghena va ta kota ku mi pfuna ku hi kota ku twisisa ku hi ya kwihi na hina van'wana hi nga ha swi twisiseki sweswi ku hi ya kwihi kambe khensile tlhelo ro mi nga ta na rona 0860 002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi ku ti vingiseriwa mina kokwalaho ka ko khomiti timhaka un'wana mi yingiserile loyi nhlekani a swi tikombi ku ri na munhu kambe loko ku nga swi va na munhu a hi sunguleni hi hundza hi laha loko u ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe fana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makombandlela nakona ku ya Afrika wa vulavula hi ku tisela wona twi kusuka haleni wa studio 1 ile Masingita Mall hi ndlela yole 0860 002543 loko mi lava ku tlhontlhana na matimu swi lava mi matsala ivi ma va na ximfumo swi tiva ku ma ximfumo loko mi matlhontlhana le tikhoto mapasa se hi vulavula hi wona la ka radio ya rixaka mara matimu lama ma nga tlhontlhiwa ma nga pasisiwa hi ku munhu a nge kaneti matimu hi ku ta vulavula ka xiyanimoya a ku i na matimu ya yena a swi koteki fanele hi kuma matimu lama ma nga tiyisisiwa kambe a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani njhani Botphet hi boto mina hi pfukeni minjhani n'we a hi pfukini Botphet mi vulavula na Wilbalo hi la Midrand a ni kombela ku hlamula hi le ya maternity leave Botphet kumbe paternity leave leyi hakupasiwaku ni tivexilo tin'wanyani ni nga yimelanga na yona na sitoku n'wina mi rhandza ku loko munhu a ti hlamulela Botphet a vulavula swa yena ni twi yi nga ni tsakisi ku lava nga angulaka la voice note leyi veti a yi nge pfuni vavanuna a ni think a va hlamusela hi sayiti ra vona ni ku ya hi mina loko mhani wa le ndlwini va kuma n'wana a ni ri kwalaya since from day one ka maternity loko va kuma n'wana ka maternity one a ni ri kwalaya so a ni kombela ku loko vanhu va hlamula a va hlamuli hi ndlela ya vona ka va ku mina va nga ku hina a nga ku hina vavanuna hi ku va ku Botphet loko ri ka va ri moyeni a mi ta va lunghisa a ni ri kombela ku va ti hlamusela laha ku va ti lunghisa hi ku hina van'wanyani loko mhani na n'wana va ri kona ndlwini ku va ku ri hava munhu un'wanyana wo va pfuna so hi faneke hi boheka ku loko laveka mali iri kumbe ku laveka masi kumbe
hi fanaka hi ya ku xaveni kumbe hi kona ku sihlanganisa yona yi ta pfuna hi ku ya hi mavonelo se ni byeleni mi vona ka mi ri na ku tsakela ka timhaka letiwani ni pfuneni ku twisisa ku va ri ku endleka yini a ni va xisati a va kuma tin'hweti ta 4 n'wina va xinuna mi kuma masiku ya 10 ku endleka yini sweswi hi ku ya sweswi loko ni yi hlaya a ni nga kota ku yi katsakatsa ngopfu ku yi twisisa ngopfu mara hi ku twisisa ka mina ingaku yi fanele yi divide-iwa between the two a ni swi tivi loko ku ri ku i 4 months swi vula ku n'wanuna u ta kuma 2 n'wansati u ta kuma 2 I'm sure hi ku loko yi ri so se 2 leti ti famba xikan'we kumbe ta siyerisana loko n'we mi tlhelela ntirhweni lowun'wana teka 2 kumbe yi ve yi hungutiwa yi ku 2 ingaku yi hungutiwa yi ku 2 loko mhani vo teka 2 months swi vula ku endzhaku ka 2 months liya se ku ta nghena mina hi leswi ni nga yi hlayisa yi swona antiyo loko ni nga ni rongo a ni vele vete va ta tlhe va yi explaina hi ku ya mahlweni ka nkarhi mara ni vona yi ri kahle mina yes nonsense kumbe mi nga si famba un'wana i ni byela ku loko hi kha hi languta xiyimo lexi xa masiku lama hina va xinuna kahle loko hi lava masiku lama hi lava ku ya ncuveni i van'wani va vulavula ku se va ku vula u ta teka masiku lama va ya tshama ncuveni loko swa ha sungula swi nga si fika khoto ya vumbiwa n'wina mi ri yini botsete swi hi kambirhi ku na ku loko se ku na ku hi tirha khampani yihi baltisisa vhele ku na lava nga ta ku teka advantage a ku na munhu la nga ta ka nga teka advantage loko ri na something la South Africa na mina botpet vanhu vo tala va tala ku teka advantage loko ku ri na nawu masitwisisa mara loko hi tikhampani ku na tikhampani tin'wana ta ku byela ku no since u tirhi 2 years hi nge ku nyiki mali u fanele u apply UIF and then ka UIF mali leyi nga ta ku yi kuma swi nga endla yi nga cover that muholo lowu yi kumaka so u fanele u tiva ku xi nga na xin'wana na xin'wana lexi nga ta xi apply ku tiva ku ri na ti-disadvantage na ti-advantage mara ku ri vanhu ku na vanhu lava nga ta teka advantage hi yona nawu lowani a ni lavi ku n'wi hembela mina hi ku ya hi mina ni ti vona yi ri kahle mina Soweto Baloyi ni nge teki advantage for yona mara vanhu vo tala va nga ta ya ncuveni loko ri weekend loko ri ka u tirha na hi weekend loko ri na Pirates and Chiefs ta tlanga so va ri na kuma ku ri hayi mi ta sala na n'wana mina ni ya vona Pirates na Chiefs ivi u teka advantage mhani na n'wana va ta sala kwalaya ka hi wena u ta u nga ri kona nkarhi wa kona ni mi twile thank you ni mi twile botakata hey yako kumbe sweswi mi yingisela kha vulavula hi swona swa ku xidemokirasi xidemokirasi Afrika-Dzonga mani antiyo n'we mi ri yini 0860002543 ni le ku languteni ka ku loko ku ve i ntiyisi timhaka leti ta ku seko ya vana levi ya muxaka walowo mina vona ku a swi nga kari kahle loko masiku yalama mavhe ma tinyikeriwa vavasati na hi ku vona ka mina nga ri vo va nga na ntirho na woho kambe miyingiseriri hayikho a hi vona ntsena na vo va tanihi va xinuna va na ntirho na wona masiku lama ku pfuneta ka ku kurisiwa ka n'wana hi ndlela yoyoleyo n'we mi ri yini 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona na FM makomba ndlela ya amukeleni n'wana miyingiseriri loyi nhleka minjhani botpet hi pfukeli minjhani mani mpfukini okay kombela ku nghenelela maternity leave fertility yeah okay mina ka ni nga koti ku twisisa ku lava va nga yi approve lava va nga yi pasisa va swi xiyaxiye kahle na a ni ali papa minkarhi yin'wana va nga va kha va pfuna hi timhaka ta n'wana la kaya loko ho va hi kha hi share 4 months leyiwani hi ku 2 swi ta vula ku loyi a nga ta sungula hi yena hi ku ni ta kuma ku nkarhi wun'wani ni kume n'wana hi ndlela leyi yo ka yi nga ri ya ntumbuluko leyi ku nga operation and operation ma swi tiva ya vava loko ku ri ku munhu o va ya endle operation ivi se ni a vekiwa aka sick leave i nyikiwa 6 weeks leswi vulaka ku aka 2 months liya ni ta va ni salele hi 2 weeks mandzisisa ene no ka ni nga tivi ku va swi xaxisise kahle na hi ku xikulukumba ngopfu ku nga ku ri ku kurisa n'wana mara na mina tanihi munhu wa xisati ni fanele ni recover ma ni twisisa aka miri lowuya just imagine after 2 months va ku tlhelela ntirhweni se loko ni tlhelela ntirhweni papa a kaya loko ni tlhelela ntirhweni papa a kaya va ta sala na n'wana
se swi vula ku yini swi vula ku n'wina tani hi nuna na nsati mi ta fana mi twanana ku hayikho nkata nga ti tirhiseli yona 4 months leyi mina a ni na ntirho na yona hi ku xiyimo lexi a xi pfumeli ku mina ni sala na ricece loko ku ri ku nawu walowo wa pfumela ku cincisiwa tani mina na papa swihlangi ndi vona nga ku swi ta ndlisa sweswo ku hina vavasati va hi kha hi famba ti-delivery tin'wana to ka ti nga ri ta normal leswi swi nga ni tekelaka nkarhi ku ni recover-a manitwisisa na loko ku ri ku papa va ta va se hi nga twanananga papa va kha va sala na n'wana kaya 2 months yaleyo kumbexana va nga pfumeli ku sala na n'wana mi ni nga ni ya va report-a ni ku phela masiku lamaya mi nga va nyika mi ku veve a va kurisi n'wana vo papa va tiyela ntuveni va ya vona ti-roll on ta vona swi ku taniya 10 days yaleya ku ya hi mina me ni vona yi ri right mi nga sala na n'wana hi bosipete n'wini mina ni nge yi teki live yaleyo ni nge swi koti ma swi vona mari ni nge swi koti ni nge swi koti a ni ka le 50-50 hi yona mara aka leyiwana a red South Africa ku le ku tikeni ko va ku na n'wi va xisati mi vilela loko swi nga yimi na n'wina hi ku namuntlha se swi ya mi hungutela 4 week i tin'hweti letiya ta 4 se ma vulavula leswiya a ma ha tikuma mi ri n'wexe a ku nga ri xiphiqo a ku nga ri xiphiqo loyi a nga rhwala ndhwalu 9 months i mani ka hi Botpet loyi a nga rhwala ndhwalu 9 months i mani hi ku a swi fanele swi langutiwa na sweswo ku okay loko loyi i lava ku wisa n'wina mi lava ku wisa yini khalanga ma swi vona mara ku wisa ku ya tlanga muravarava ni twirisi ni khensi inkomu mana khensa swinene ve ri hayi bona va yimi na yona mhaka yaleyo ve ri mi ta ku ri mi ya ka tin'hweti ta 4 na 10 ra masiku mi ta vona ku mi avelana njhani kwalano tanihi nuna na nsati ku kambe swi nga handliwi leswiya swa va ku live leyi ya va xisati ntsena kumbe ya va xinuna ntsena hi ndlela yaleyo a hi ku tsumeni mi angula mi ku yini kambe hi ta ri teka riqingho rero ku ya mahlweni endzhaku ka loko hi ta va hi hundzela laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente hi tsumingisela munghana lona FM akhomandlela languta karhi inkombo timinete ntsena ku nga se ba awara liya yan'we a ni tivi ku lexi navetiso lexa entendani xa ku vulavula hi ntirho lowu ya ka wona mina xona kwala kusuhi loko a mi ri na xo kwala kusuhi a mi ta mi sungula mi ku hi xona mi ku tya hi nga se bulana va vuhosi bya ka Mahumane hi twa ku kahlekahle sikunkulu ra mindzuku ri kongome kwihi a hi tweni loko xi ri koho la kusuhi a xi kona alright leswi xi nga ri ku kona a hi yineni mahlweni mingiselo munghana lona FM eka nhlekani lowu ku ri nkombo timinete yi nga se ba awara liya ya mbirhi a hi amukeleni mani Tsundukani Mahumane hi twa ku va angula va ku yini ka timhaka ta sikunkulu leri ri nga languteriwa hi mahlongati n'waxiyimo ni yili hi fika hi tiphina swinene siku leriya hi ze hi tlhela hi loko hi dya swakudya swa namadyambu lexi tshabyanile henhla le a ni tivi ku na namuntlha swa ha ta va kona ke kumbe ku hela ka vhiki loko ka ha ta va ku ri kona ke se Sunduhlekani enhlekani muhaxi na vayingiseri vana twanana ni ku se Sundu ivi ku nghena rito ra xinuna ni khomeleni mingiseri wa mehe a ni ku kumbexani vito leri ri fambelana na Sundu boti sikunkulu ri fikile munduku hi nga langutela yini muhaxi na vayingiseri sikunkulu himpela ri fikini hosi Mahumane na ndyangu wa vukosi va rhambile hi ta va hi karhi hi na vuyeni byo hambanahambana tanihileswi last year muhaxi mi nga tiphina na lembe leri swi ta va tano laha hi nga ta va hi kha hi tlangela ndhavuko wa Matsonga na vukosi bya ka Mahumane na tinxaka tin'wana leti hi fambisanaka na tona na vaakatiko hinkwavo ku ve hikokwalaho ka yini tanihi vuhosi bya ka Mahumane mi vona swi ri na nkoka ku va na siku ra muxaka lowu siku ra mundzuku i ra nkoka muhaxi hikuva tanihi Matsonga hi fanele hi celebrate culture na heritage ya hina na ku va hi yisa ndhavuko ya mahlweni loko mi languta
hi va hi kha hi rhamba vanhu vo tala vo huma kwihi ni le kwihi laha hi kombisaka ndhavuko ya Vatsonga na hina ve le kaya hi kota ku vona ndhavuko ya vanhu vo karhi hi ku loko mi tsundzuka last year Mhashi ku ta na tihosi to huma a kule va Eastern Cape, Mpumalanga, KwaZulu-Natal na tihosi to ta Limpopo ta ku hambanahambana ka tona. Timhaka leti ta timhaka ta ku va ku tlangeriwa mfuwo na ndhavuko ku ya hi laha mi nga kombisa ha kona. Swikombiso swa ku ta kha ku tlangeriwa sweswo ku ta kha ku endleka yini mindzuku leswi swi nga swikombiso swa ku tlangela loko mi vulavulaka hi kona? Muhaxi na vayingiseri mindzuku ku ta va ku ri na laha ku hi ta va kha va ku mbariwe xintu, ku dyiwa swakudya swa xintu, ku ciniwa micino ya xintu laha nga ta va ku na xigubu, muchongolo na laha hi kha ku ta va ku kha ku ri na vanhu vo huma kule ya Mozambique lava va cinaka ku kombisa ndhavuko ya vona na ve le Venda na le kwihi laha hi karhi hi ta va kha hi kombisa ndhavuko. So leswi ta kha swi endleka Muhaxi ku ta va ku ri na program leyi nga ta rhanga yi fambisiwa laha ku nga ta va na vulavuri hi premier ya xifundza xa Limpopo, ku ta ku ri na vayimeri vo huma va national na laha loko se ku heriwa hi laha tinqambi Muhaxi ti ta va ti ri kona va kha va yisa ndhavuko laha ku nga ta va ku kha ku tsakiwa ku ze ku petapeta. Kwala ka petapeta loko ni nga hoxise vutsundzuka tsundzuka N'waxemu ku ri vheri petapeta hi swa mapela se na mindzuku swa ha ta teka xifaniso xexiya xa N'waxemu. Swi ta va swi ri tano Muhaxi ri ta ze ri ku petapeta hi ku pfuniwa hi vaakatiko vanhu va mabindzu na mfumo, vukosi bya ka Mahumani byi ta va byi kha byi swi kota leswaku un'wana na un'wana la nga ta va ri kona a titwa a hlayisekile. Number one i ta tlhela kuma na swakudya a tlhela a kuma na ntsako lowukulu. Se ma swi tiva Buddpet leswaku loko ku endliwa ntirho wa vukosi bya ka Mahumani vanhu va huma swinene, a ku vi na ti-problem ene hinkwaswo swilo swi ta swi ri kona. Mi tlhela mi vula leswaku last year mi ri kona na lembe leri swi ta va swi ri tano ku ta tlhela loko ku hetiwa mi ta tlhela mi ya le ntshaveni mi ya tshama kona. A hetiseleni ku na swin'wana ni swi vonaka minkarhi yo tala hi vutsundzu swa ku loko ntirho lowu va kona ku pfa ku ba moya wakulu wa vuriwa yini moya luwa hi ku ni vone na tolo wu sunguli hambi wu to vuya nakambe na mindzuku ku fana na N'waxemu ke. Muhaxi himpela ma vurisa loko ku ri na ntirho ko tala ku va kha ba moya moya lowu hi tshemba ku kumbexani wu hlaku ku ta va na mpfula loko mo swi langutela ku endla ntirho ku ba moya loko se ku heta mavhiki mambirhi manharhu mpfula yana. A hetiseleni mi langutela ku hi sungula hi nkarhi muni? Ku ta sunguriwa hi 10 nampundzu ku ze ku ya hetiwa late Muhaxi. No na khensa vutsundzu na khensa swinene na maphasela ma ntshemba ma kona ku fana na N'waxemu hi ta mavoko mindzuku kambe hi khensile swinene mi nga hetisela mi ku yini ka rixaka hi ku angarhela loko hi kha hi langutela ka ntirho lowu vutsundzu. A khensa Muhaxi hi ku ka rixaka un'wana na un'wana ha mi rhamba ntirho wa ku tlangela mfuwo na ndhavuko ka vukosi bya ka Mahumani a hi humeni hi ta sapota ntirho hi khensa Muhaxi. Ku khensa mina hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM va twile kusuka ka vuhosi bya ka Mahumani ve rin'wana u ta va a n'wa hi tsheve leswi ni nga ku kona i ku na Munghana Lonene FM yi ta va yi ri koho ka ntirho walowo nongonoko wa timitsu ta Xitsonga ya ti ta ka ti haxiwa timitsu